Barekmor hasazlatai phalakatarni mong sa sangtreng ani rangsakni India ani tako kopsong tai tripa rangsak hasteni ani tako khurok tai Bangladesh ni ani khapong ni rangsak ni tako khurok norok no hain hai te sa hambai o jora kahamo sung hain hai nuglaiman manimbagai omo subrai ni hamarino kaisa sung abono khabai ke maya saknai opkok no te kaisa kok chana thangke tabo agito khnao si tongmani o coronavirus ebang kebono achi kolokma hanu o achi kolokma tabo kami bekhabo tamnai hamya mani bagai wanamong kotor jottoni thanio tabo tongo haipano takro bukro o wanamong kotor sini busang tongpano sung subranya tei wanayango sung subranya tei suriman bisung tei sung khasrang layo coba layo ini o haino hai ang nang busang phakya mo ungkhana kaitor ni naimani kaitor sobai ang ke haino hai ang nang busang phai mangla kumo bo nung dano malayo kok rok sang laitung salaitung kha kosom laitung omono bo naikena ani rangsang ni takro bokro awoni bagina phaidi sung tini haino hai kaitor ni kok thanyo srang laina kaitor sungno sanampu sungno tei sung bakhaw sob lain tini ni subject ngangke ang naron thani tini subject tu manki Christian life o jeng bahike joy eba Tongthokmano experience Wngwi Mannai ang teo sa sawana Christian life o sung bahike joy eba Tongthokmano experience Wngwi Mannai sini Christian life abo chubraing bai mutang zaka kaitor ni busangka tai sungsara sung tonga ba sini tamnai dukho kosto ma tongo sungsar ni joto taku bokrok ni haino abo kuno judaya tai sungwan silmano kaitor thani phaibo sini kabang ma tamne tongthokya tongi mano abo haine bisingo phono subrani bising tei bahike joyful life o joyful life eba Tongthokmano tei experience manai abro tei sing kisa nai khapani takobo khoro kaklayo o subject ni bising tei kabangma ani khapang takobo khoro khasrangi manai kha tongtogi manai sulungi manai haino hai o subject no teyani naimani hingangke baksa brongwan so simano abo bahake ni manai bahake joyful life ka tong manai abo bahake se ngi manai te on message hoito kisa pula kya kutu khai punangi mano tiaba naite khnate ulo belai klaisa ni thanai khapang ta ko bokro te on message ni bising toi o subject ni bising toi ang belai saichu lengi tongnai dukho barang tongnai khapang srang tongnai khapang srang na busung tongnai Tongthokmano busung tongnai abai nukho abai taku buko sung thanyo o subject ke ang norong ni bagai suri tongyo te ang putuk layo sobrayo bo norokno bini bising tei Tongthokmani pogno phai bo saklayo te norokno kabagai tong machi ang putuk matlayo kokyo mono Tongthoi tongma hami kokha the inspirations of joyful living
the inspirations of joyful living mane Tongthokma by Koboljari Tongna. Jotonito tongo a period of sadness, depressions. Sadness mane khatima, depression khabaima, omahirok sinjot toni langmau no tongo. Trauma mane kebangma uwanama phaima shock nangma phatchake wanai thangma unpleasant experience ekdom tongthoksugi experience bishingma bo tamne beker bo gun warma hai turmoil lai kaisa situation sabo tamnai hanya jora belai hanya jora দুঃখ কষ্ট নেই জড়া উদ্রুমুদ্রু নেই জড়া কনফিউশন বেলায় উড়মুড়ু নেই জড়া সাগংটং নুখুমংটং যে কোনো জায়গা দংথানুমংটং বাক্সানি লাইফ দাবলিন ना दं दाबलिन माने खायसा सिचुएशन जरा टाइम अब बेलाय हामसुके जरा कुलुम कुसानी जरा कुलुम कुसामै पाइले बेमार लाय तब ओ कोरोना भाइरस मानजमी दंमनि किरुइ दंमन अमर बकासे ताबलिन लाइफ नि जरा क्राइसिस जाना नंना बागै रांनि बियार बिपद अमाहिर बाय जोंनि लामा गोरों जा कखे अमुसे ताकर कखे अमुसे the most टाइटलनि एकदम डिवोटी बरक सुदनुसे ओ जोंजा टंगथगिया ओ जराबाय गोदालि माथाव संगाबनो किसा बुचिनानि बागै आंनो खरकताम बरकनि लांमानि टेस्टिमोनी दिखलाय किसा मासानाय टेस्टिमोनी तगुइ नरनि गोसांग किसा तगनाय गोबांमा बरक दं हासाकाव आगियोबो एलम बागनि हिरोबो ताबुबो हाइपनो खरकताम बरकनि लांनाव ask जों जालतै बरं थांनानै टंथगिया तै बरं थांनानै आकंनो संकिसा नायलाया ताखरो बखरा जों आं सामानि अखरन खरकताम बरकनि लाइफनि टेस्टिमोनी साइमाना सकां आं नरनि गोसों एलामबा थाइजे थाइनि परना बसंका अ टंथमनि कखन तै साजा कक अरो फिलिपि chapter 4 ni verse 4 sono samani kokki hai suraino tuyei norok tongthongmang tongdi suraino tuyei norok tongthongmang tongdi ango kok haino hai sawo tongthokdi ango kok haino hai sawo tongthokdi Paul Filipi mothani borokno taku bukrong samani koke norok tongtongna tongdi yalai nang maniko modagi manse norong tongtongma tongdi ang okongno haino hai sapir sawo tongtongdi yalai nang maniko Thessaloniki chapter 5 ni 6 no bahai so norok tongthongmang tongdi Jonghor Paul eba apostle Paul bo o simple kok thaino bo sei rohka tabung yo jora ho sin jora ho ko ma kok na kan ke omatam kok moktam ngon kok abahai प्रश्न man baksake sajege sengmano Tanka Paul samani kanke rejoice in the Lord kaitoni supernatural power by sangsarni tongtongma baya subraini
Sobra Jesu Kristus bising tui bini holana hamran bising tui Tongthokmano kok say. It is the joy in the Lord. Abiding joy in the Lord should be the aim of every Christian. Tongthoi tongmani abo joto Christian rokni aim na dorka. Alai nangmani kokse. Abni bagino khoraktam borokni kok nang saranai meni kahke khoraksa borokni lai alai tongke sim thangza sung kaitan borok bini kok no kaham kersai mano abong kahke Job potam misaka. Job chapter 3 verse 11. Job chapter 3 verse 11 of Job koroksa righteous boro upright ekdum bini kathar ke tong nai boro kaikron kiu nai boro kaikron hamsak nai boro haipono jepro bini bibak kemai thang baikya bini mal mata seleng ro bibak dong song thang baikya tai amno kari boro bini pusarak bo sesung thang baikya aboni sakaus bini pusarak song baikya abahai belai tong kese bin thanio baikya tong thoge jora job ni langmao baikya o tong thoge boi bota ni saka khnangi Job sakai ni, why did I not die at birth? Ang tanggay asay pronose tuyangka. Why did I not perish? Ang tam ni sa kamay kanyangka when I came from the womb. Mani, okni, ang korma pruno, apruno tangni ang logi-logi tuyangka. Bosak khi Tongthokmano kok nai di. Tawni bagi bosak ke bo thai khang kang ke apruno tabong bo omahanya no sunok la kono nei samani ko. Mo ke job ni khuktai Tongthokya tongke se pang khoi sajak mani ko. Te khorok ja hang kang ke Raja Dayot sung Simon over belai powerful king bini sikla jorhono bo Goliath hai kotorma champion bo putarka khorak se belai kaitena kirne kaitena hamjak nai bora raja thayo kya bo Lobmung chapter 50 number 55 verse 6 to 8 verses behind saka kanadi botam saka ang hai nai hunka Tok thuni hai ani bukrang tongmat lai birei thangai kesang ki tongai kamo kubuino ang haksal mawo kubuino ang haksal mawo kharai thangkamo ang hasing lungo se tongai kamo ang hake dowe nokbar kotor te ban kundri yakni kharai tongthai naitubui kamo khasere sere belai dukhuni kokke inemi ari bangmasaka bangmani ari kotor junjalo bo ekdum Tongthokya ke tongman jaro bo saka bo man ka tok to hake se biri kesang jago thangi Tongthokya mohoni bo saka khapami takho bokuro bo saka I am restless ani kuno rest krikya in my complaint because of the voice of enemy arirong korang asga bangka bini bekha belai saka yoka
역사가 아번 방이 미니 똥땡서라 미니 폭대기 아바하기 엉거까 대 거럭상과 함께 일라이사 미니 곡성 fasting pula bubukra chapter 18 rogon naikang kesung nopo dai chapter 19 rogon naikang kesung nopo bo asal diari kabang ma 400 diari rok bai tatal diar ko chobak lai je bo sai chung subrai ni diari ngai bo chobak lai kya bo challenge lai kya pina challenge kabang na Israel do pharao puri ja subrai da soi na bal mutai da soi abone challenge je soi abo hor baiklai painai bahan khamui punok nai teiran dipung nai bosa subrai nai ilai je saka bin borong nai de dorong bunyo kulok kulok thango soiteno kulok kulok thango bal ni professional rok tharo dorong subrai ni hamjak lia Colombia Surilia nai de soyong kaitron ke bor hor hor khamar nai jodina bal ni khampai ke hangke nong bono surti asalo hatai karmelo Elijah belai kaitone khairong bai bini hor bai kya Israel do paro tiri khoklai nakar sanlai kaiton thani yas ko sung kaiton kolom lai kya phiaba aboni ulo bini lifetime ka bo kharna sanangka Elijah eba Ilya bo asak ke keplain kata kor bokrok asalo haipano bo kharna nangka bin bukokti tam bo saka khnari tabo omorok belek khna sangni kok sini nani bagai sini sai borong chu teibo dukho ko thangka khnali Ilya omo hai nukhe bo kiri jaka teibo thangna bagai kharka bo ha judia birsi bao thangka tei bini selengno aro no kalangai thangka tamke bo sapongke samong hne haching pan thottoke thangka tei bufang fangsani saklomoke azugoi kha tei thaisetong hne bo hai hne saka ungkha tei nangdia subrai tabu ano telang sidi angbo ani susu songni slai kahamya nai negere sidi asake tongthok yang kan bini bo subrai no hai ni chi sasiu ungkha te nanglia thaisetong okogrok nang manise niniani sago Baha'i paiman tei pai tam kok asui thage ko takro bokro tabo khorok tamni ko borni khukte job ni bising tei bhaike tongthage kok sajaka diet ni bising tei bhaike tongthage kok sajaka Ilya ni bising tei bhaike kok tongthage kok sajaka abusan nang sai manal nayo job saka angtangai asai purno thei thanyangka David saka mangkhang ke ang tok to haike kesang jagao thang khare jong kemo epon ma ya Ilya saka ungkha te nanglia ang theipan jaka theichiteng angan su song slai kaham ya tabo borong ni bukhuk teng hai tam sajak pikena abo khanana ni bagi naising tongri dal lore di
kaisa point sai mangan kok khamo se ta kro bokho job ni lifetime kha tangi Baha'i sarna ka job suffer physical job ka ke bini posak bahan boditei tongthokjang ka suffer ka David suffer enemies David raja David nga ari romotoi belai jingjan ka tongthokjang ka ari rongni khorang Elijah suffered because of Jezebel, a wicked woman. Bongke korak beri hanya beri bisengtui bongke belai jengjalangka karena nangka. Ngetabo jeng Baha'i overcome Mannai. Abose point ni kok. Sung overcome ni mana? Taba oje mohaki kok saka over na bung life overcome dangka sure yes brong overcome ka tabu hai na hai ki pile brong kok na khna piti job tam saka knani ake sung bhake Tongthokmano job tam saka hai na hai ki pile khna piti kok job saka if we pray and remember our blessing God will restore us to joy and righteousness. Kanali, ang kono sapidana. Job said that. Job hay ni khub bay peplay saka. If we pray, tomuno surikangke, tomuno surikangke, and remember our blessing. Sini joto hamari sang paimani abarma muto klai hangke muto man hangke God will restore us to joy. Sobayong kaitor po sini Tongthokmano tumsa sanai. Sini Tongthokmano tisapinai. Sini Tongthokmano bharinai. Chwng toranai. And righteousness. Kahamno. Amen. Tahu Raja Daud tamsa kena pedi. Raja Daud tamsa kan Lomung chapter 19, Lomung chapter 19 verse 8. Lomung number 19, 8 to hai ni saka. Subrayung ni daging mung rok ungka jazak. Subrayung ni daging marok ungka jazak. Abo bukhano serangru kaitor ni kokthai sini bukhano serangru jasad pun bukha bai doktor jara buthang tong sorang yang thong kaitor ni kokthai sini bukhano serangru rangsak ni sikla ani khapani takho bokoro mothani jotto bilibaslo okok nakhnadi Subrayung ni dagi mong ungka getar dia abo kha sinai klayo abo getar dia abo kha sinai klayo Raja Devi okok saka Iliani keso hangke bo oma hakeno thangte Subrayung bono bin subasun dagai ili sandroka abrasang first chapter 19 verse 19-21 oma hakeno joto tongthogya bari khatjang ke borong teibo abon sing powerful ke kok thaino saka job saka David saka Ilya saka job saka surdi aro power to abo bai overcome na tei tongthogya han hai bumas ma tongthogya abo sopoy David saka kaichen kok thai nai klai di merit klai di dentar na klai di aro Tongthokmano Amin amaro belai ki nangmani kok ani khaponi Kristoni
다고 보거라. 신이 크리스티안 랑마오 숨통 투이 동은 거 성로 하이나하이 바이케로. 저또 데네미니스니 크리스티안 까이토르 부사 엄로 카나나니 더까. 아니 가방이 다고 베고 곡성. 발라이 챌린징 거 거럭담 까이토르니 폴라니 히루론 비싱도 있은 그나가 아버성나 발라이 카바자로 저거 똥토르 비로 따보 테이버 나이티 성노 각정의 야프나이 똥통의 야파르나이 그 블랙플레르나이 아몬 가시니 마야가노 수브라지 그리스도 보제프로 아세 파이케 앞으로는 녹하는 수와리로 하바이 녹고 바이케를 sablakia 똥통만이 거 못도 모두 클라이네 자고 비니 부성제 방이로 한명등 소점을 거울ದಂ등 브랑 하마바이 똥통 만카 তে আশা করি কি জীবন হাম্পিনানি অনেক বেশি বেশি মহাইরু বিনি বিশিংটাই বরং হামকা খাকচমা মানকা বাক্সা মকল নগিয়ার নগুই টংটগুই ভারী মশাকা বাত্রং বারকা নিচাকা ছাড়া এখনের বিনি গানাতে যে ভাঙের বিনি বিসাং তমের যতন জয়ফুল লাই পাই লেসুং মানকা হামারে মানকা kapang tako po. Samong chapter 16 verse 22 to 32 or 16 chapter onarong nogo poring hindi kag dalay warang sinjan kokse. Paul by Sila Jepru brong kotma kaham pilay Jisu ni samong tangla kaya kok pilay tongka. Kabang mahamirok hasako sojong samang tangjaka borong edi tangir punta hamka abahayo o chaptaro songno bo khoroksa broi boku bo soitani phanbai boini kepalni ko bobishotni kokno sai onek kotor samang tangi tongai je pro Paul by Shilano ka bor haine chiri koka bini boba krarok bo Paul by sungno rekhare hai hnai chiri koka o bororok kaitor kotor ni seleng rok sei norok bahake mothangjagai manai abono boro saklayo amahake jepro bosir khoi saklai toka brong tekto manjaka puni bagai surika bohamai thangka bina danda samo bonoti tongnai pograro tekto nangjaka aboni bagai polwis silano chaito kui romka bono loku busang langka borang buzaka tokzaka dai alongo dazaka nisha tau oron ko ke borong alongo dazapro along mane jello dazapro aro tamungka a kongos kisang no puri buchir nanai khanani Hordibor katotiyo Paul by Sila kaitor thani suri tutoi resablaye tongmani takro bukro elem babu sawo ke borong nai borong babu bahai condition tomoni lokurok aro danlaikya bos thumnai rok Paul by Silani dirok sisegai kibika hake borokno seprakna bagai dagika panjalai seprak jakmani ulo
borokno alongo taka hake jaike borokna bagai along naineno dagika o dagi jakma hai along nainai borokno bisingni khotolo chopkha hake bufang hilik konnoi borokni yakung go borong yakung sitokoi khaka yakung se bufangni pesar deke khajak belai buja tokjak saimia nungbai ang gangka jako kamang selengi tongkhamu tiaba Jisu Kristo ni phan swa ni tongtongma bai borong horti poro resab laikya nisaka bhage resabi manka asung bujak tokjak wan soknani ko tongtongmani kok notai omhai tongtongmu o resabmu abo wana mo sinjan ko geda khapang taku khoro borong je pru hobdi pura bhage resab laikya tamung ka jagwa jelok kanadi asomsa aro belai ke bangla phaikya abo bai alongni haya phang kluisaka atkasa bebak dugaro kiyokha pia sobjongnai rokni sakni sorni dukhirok frei klai baikya along nainai sijaka along dugar rokno khulukjak nukheno chobjangnai rok bebak no kharbai ki hanai bo wansoka hake seng thorot sa sotoroi saichung thina naikya tamoki pol sotonoi hai hanoi chiri khoka nang sakno ta derar de seng jotono horose along nainai chati tubudi hinai bisingo dolangka hake dhar ke klibrai pol bai silani puskango brong sake klaikya bo borokno phataro tubui hai hinai sungka o hodaro muthangjakna bagai ang tamo khlaina nangna blai wana wasingchan ko khapang taku koro kristoni taku koro kristia panung thang nai dong nai ani rangsakni joto dharma ni taku koro kaitoni ko blai wana wasingcha o jagao polbai silas bujak tokjak se kaitoni boroba bujak tokjak panung thang sorni dekhibe khajak panung thang bufang bai yathego bujak panung thang borong ni subrai Jisu Kristo no thang Jisu Kristo no borong log baikya on log mani abo borni phan borong lo tong thuma abo borni phan moke hayung ni phanda hayung te Tongthokmano da joy in the Lord kaitoni te Tongthokmano o experience on life ni experience amna te sang tin sabje ko mo buchong nayo mini lang mo Tongthokmano te experience ndi te abana bari di abana toru di abate se ini ko tanga mo sao kapon takop te ko khokso takoro ko khra tabote kaisa testimony narong mang sarang nai tong no ke mosre sini Saint Mother Teresa bini kokto hayung genang ni saimano mono joto ni sini government
hayungni political power tung motang tung joto denomination tung bonusung joto no kaham ke Simon Mother Teresa ni ko tabok the same kata Mother Teresa o Mother Teresa bobo korapsa bo 1910 bisho asai nai bobo korapsa tong ken lok ngo tong nai bereja hai pano bo jepro bini lang mano kai ken thani ya parka bo teenage life no Kolkata phaikan sa sin India sin just gana Kolkata ni kokse wai chu yu sungam hai rong suru to khanai mia Simon yang lai phon tong nan eba bukhawo wan su nai jige phanang tong no mai boron ko keba Kolkata tong sin no kana tong sin busuk famous song thang sung abon hoito wan su nai kan tong man ko bahage Kolkata pulis suruk lagi amalai bonu khan baksa bosa belai dukhu mansa osok baksa berai sinjo sewari cai tong kabin busak no katang para prasa yok ngai busak sobjak bai bole aba hanu zakemi hospital tlang bini kokya mo nobody should not die alone khorak chapono ahainu saichung kalai sobata thaita abani bangano Saint Mother Teresa bo pura of the poorest ni seva klaiya samok klaiya missions of charity aon bising kaisa kok bini kok kaisa line angno sanai no kok kamosi sing Simon BBC News very famous news BBC News halsa Mother Teresa no interview na ka question kaisa mother no haini sungjata Mother you look so happy is that put on no nai khange belai Tongthokmano khuchi mang no joy mang no tamabo abubu hain kana bhai ka bang ma Saint Mother Teresa tamsa kanani she replied oh no at all nothing makes you happier than when you really reach out in mercy to someone who is badly hurt oh no hi aya kokyo mo se khorok se belai thete jan pran nai tong nai jai aba hai rokno subai man se khuchi te kono jaga ani khapani takok te khokso nini bekhale bia sini bekhale bia motir ngote tini hai salo belai kisi sama sudahnya torkan ka ni bisin rokai pantong di sopa wa sugi pantong di nang TV bekhak mo nai tong di mai pan chai tong di nang sabai lobai pantong di je kun chang tong di phai di songamang te kisa wang sok lai sin bekhau kil lai Saint Mother Teresa le pura of the poorest kusum kosok sobjak no tui abani samang klai se bole khuchi sangto belai tong tok sa tok so busak se privilege busak se luxury sang te kisa tolaw phaile jaman subra insing sa sanbag sing te kisa kahang wans la jaman chin Kristo jivan sang te kisa sing la jaman nang je kuno denomination Christian Miliwaristan church ni pano je kuno motha ni sang lai ba ono se belai nang koman ko chin Roman Catholic ni Christian ta ko kuro sumo hai ni yes sang tabo job ni
लाइभ टेस्टिमनी राजा दायुदनि खुक्रि अंकरमाननि इलाइजानि गथकमानि पाटिलांमोन जों नायकिया ताइ पल बायसिला जेल बिसिङाव दङै बरं तंथौमानि सबराय उन्नतै जों नायकिया सेन्ट मादार मेरी सेन्ट मादार टेरेसानि जांजां लाइभ टेस्टिमनी नतै जों किसी सानाय लायकिया अमरक निनानि बागै बेलाय सोलोंजानाय जदियो आं कक गोबां सायाफानो कक थेबा सुगै सायमियाफानो अ भिडिअ रंबाय अ मोबाइल भिडिअ रंबाय हायफानो मरं नांमाने कक निनानि बागै सोलोंजानाय कक आनि ताखुबरं बागै जत्तो सोलोंजानाय कक जत्तो आनि कबरस नाय तपन बागै कबरस हानाय आथुम जत्तोनि बागै न अ कक गोथां ताव फायदा क्या आं एप्लीकेशन किसान नायलायसिगोन एप्लीकेशन माने एप्लाइ खालायजानाय लाइबो कयेकटा नाम्बार ती आं साइड थाङोना नाम्बार 1 कांके नाम्बार 1 एप्लीकेशन साइमान रेखे मजदा करे बुक्रो काइटर नों बाय तंमनो तुइसे साइमान दि एबा एक्सपीरियंस दि आं साइजों सागासिनि खरतं खरबनि कखरो बरं तामोबा उइला बरं तंथागे एक्सपीरियंस का जॉय करिंका जॉयलेस का उलो जॉयफुल का आ कोन हाने बरं सापिका कॉकटेल के ओपलिंग ठीक अब हाइनो निनि आनि लांमाबो एकटे किसे जागो ख्रिस्ट जीवन लांमाबो काइतर नतै ईश्वर नतै तंथमनि एक्सपीरियंस दंगो खरिया जदियो नङाबा हेमान जिगांके ओ खनामन अमो काइसिनि एक्सपीरियंस बुसिदि ककना अपनि बगायना ताबो आनि लांमाबो गोबां मा एक्सपीरियंस कक तंथमनि कक काइकन प्लेसन कक हाइपनो जास यासी जिकनि बुसुकनि यासको किसास आंगा दिन साना बुसुगा आबंका आं जे प्रो दिबाबर बाइबल कॉलेज पढितो 1987 नि क वाइसा आं चेनमेनियो हुनै आनि फ्रेन्ड्स डक्टर कबांना जनबुतो डिस्ट्रिक्ट आब्रका रेंगमा दफार बरंनि जुबलियाव आं थांका आं आरो सालताम दंबोखा सालतामनि उलो आं कलेजाव फरायदोंमा आं खोमा सामतम बै एक्सट्रा आनि आं सामतम बै गिबिल फायो नांका फिर आनि दल रक तेनि फंगो फाइगला दंनि जतन कामिबा फिर आंका फाइसिनाय आबा हाकि आं संजा ते खबो खनाका फुंगाय गारि चरिगला बन दंनाय बर' आनो खब बुजोका नों खनाता थांनि नों लामाव जों जांनि मान आं सारिगो जिसुनो सुरिका आनि जिसु नों आनाव तोखा नों आनो नि मिराकल याबाय दिमापुर आं जेहेतु दिमापुर दंबा सिनिमो नक दंबा आना आपने बिजनेस में मालिक आं थानि गपसाका आं आरो कॉलेज गानोनो ईस्टर्न बाइबल कॉलेज गानोनो बिन नकबा आवन बागैनो आं किपिलि फाइका आपरो आं सुरिका किपिल ना बागै apa आनि सुब्राय नों आनो खोनासुबादि फुंनायका almost bus गारि कापानि मेन रुट फाइना आजिरै सिरि बास आं प्राय 10-15 माइल हिंका तेवसि हिंका हासाल नागालेण्ड तो हाटे कुसु खाचे हिमै ताबो बास दामानो मान्या कवानै फाइनानि सत सबकी हिमै प्राय 10-15 माइल लामा हासालमा फियाबा ताम कामले लामाव कुनु गारि गरे आं हासल तो नहर का गारि बास मिनी बास का चिकनते मिकुफुर के फाइमानि वानाव चीज ताम कहके आनि बसंग फाइनाय आ बास गारि बाटक ना क्या आं वाना का ओ बास गारि भाग्यान नाइसिनि बाटका आनोरिका आनि हेन्डमेन रिंनि जेपुर काइक्या आनि दल खरकसा गारि वासुसा आनि फ्रेन्ड खरकसा बानो सखा नों गले लाकी बरो फाइदी आनि गाना सु फाइदी आ दिनो जेहेतु गारि गोबां चलियाबा
Jotto borok kuplo. Tangke kaisa seat no khali. Ani friend anu sangka nai di. Ani logi koroksa borok phain tongmani tam janengi bosa pelia. Tabang mangin seat engka asuk. Oma hageno belai tongthoka. Ani jisuna hambai reka. Aroni phaikya. Chemni hoiti kohima sapakya. Kohiba phaikin diboni engkana prai একটা দুইটা হোটেল মাইশাখা মাইসে বেটাও ডিমাপুর ভাইয়ানি কোনো গাড়ি অ্যাভেলেবল করি একদম গাড়ি করে কোনো গাড়ি থাইয়া সারিগ লাস্ট প্রায় 2-3টাও কাইসা লরি ট্রাক গাড়ি আবো ফাইনাই ট্রাক গাড়ি ফাইনাই আর বরং নাসিক বাংমানি কত লেবার বিহারি তিহারিকে বাংমা দङ Dimapur kikla bagai kita mengklainai kayak bini tol dari Manipurni Thaimani kuplong bara ang VIP bag itu isa sakau kasar nang nai dol sakau kasar lagi ang bos sakaun kai thangkine nai kasaka tragari sakau ang jepro atra kasana bagai hak kusu bag kasih yang tolaromi hak yang rong tisai toka Apro koroksa gentleman officer paine ani piko yorin paikya bhagira dian ang berapsa ko kuribono katamo bosaka please ang suba phadi engka ang baikin on suba lai wana ka bosaka hayan nang ani gario sa hapaidi ang dima por thangi jo oh takhoro bukhoro bosaka ang tongtok sai nalaya dodor bin gario habai bo officer bos hajung panjang musuhnya hanisyo. Okay, ang Jepur asuka bosaka, nang sabanan, anu sengka ang saka ang kolta teologian, Bible college student, ang orang jubulio paimani, ang Dimapur tahan yang senjal kai haingka. Bosaka, you are a miraculous man. Ang saka tambah ke, bosaka bing logi korca baru paimani tongmani sok belia, aban bagainya buahano telang sini bin moklo kakan isyo. Tahu kalau officer ang driver angka aram sa sulit aja. Kebang nak kok salah ke babai. Dimapur pai bonang rang kisar nak ya bosaka please rang nayaan nengkai jum sale. Thank you. Bye. Hakin kak lagi. Kristen jiwan awai kebang mai eksperimen kan. Sabaya mute. Kaya mute kai sana busung pika 2014 no ang Hyderabad to sogikya. Just bisication bagai. Ada tongte whole South India sini office gue nang joraka hamangkang Bangalore, Goa, Kanyakumari, Tamil Nadu, awai kebang mas state ang jaga tanggung kan yasang na jong office ni baro. Tamke aba tang jan mo hangkang semia ang Jepur kari kaso. Sawajan ang baksakap. Ang Jepuro sajeng asugo bus bisingo treno sawajan ang kop saito ang Jepuro ongkoro bobo ongkoro pia bang Jepuro ano office timboro yasana phayo nasigina ke nugya ke bukroi balai surprising bakang bibag jagang sajeng abai thang pura abai kinuka olang feel like omani kaitose eba bin sumare se phaya ano subaito phaya What a marvelous. Tabok, 1987 no, Ungmani omuro 2014 hai. Kebang mat nong itangka. Omobani jotesto ani whole life. Kaito no suktuko tongthoyawo tongthoitana. Ang just nono kaham ke bujite hunai sang testimony samani boxe. Kaklayo nang kanai tongmai. Nang hamari man dong. Number 2 application ke kapal takho bukro. Number 2 ngakai you needed to pray and praise God. Nang suri na nang. Te kai chung lop na no. Kai chung kok thai no meditation play na no. Omro te ang tabo kabang na sana jora kare. Asak sai mano ning lo ki ho Bible jiske pun tonni angaw barbar sawo. Oridi, naik lagi, suiti, Bible awak ini samudra hai,
nung kaiwasa porikangke kaisa bucin nai tewasa pordin nung kaisa bucin nai tewasa pordin nung dos pordin dos ban mono koksan ta pok da tai resam besap tonang jasta klai je pro je kun jara tong topur panang tang dukopon paiten Paul by Sila lot mai madrasa by lot secret place joyful phanma nin nukuno nang sak ko busuk tek tong tong tawa nante Paul by Sila na abon purti samung nang je pori mani omai kebang ma bible tong naik lagi surti nang naiti ini hatai kotor manin besang uri thak nom luka amusaka suri mana abon ko mele wano cinca suri mana subject tiang lo sawana dan abo सबसे nangku phung sarik suri nani abo takon kebang ma borok beli thang karon tama prayer kari suri ma kari nung horni saitau basa di tintau basa di surdi phungu hamber di surdi di surdi sari ko surdi office ni phai kan ke puile bag bere suri sena kar di office na khona sakang nung bibhag file thep baya ko bai nung suri chong kor di অঙ্কনা সংসুরি চঙ্কর দি আবার সবচেয়ে নামমানি কথা করো nang miracle nukan ni lam tang lawa abos point number 3 kangke point number 3 freely forgive nakar mani kok pale koran kok se sobra jiu saka besek bar nakar nai awni pun hijab nakar yewi tomau bo khushi green thang nakar ya unforgiving spirit sini bekana tong priak lain nini baba in tong mano karza korong tabo ni nakar ma kori bai belai nicely tong nei nicely thama abo kaitor ni furamani ultang ta korong ko koroksa ni borong kongmo sana kya koroksa borok jors ne sini ilewar icha sanga koroksa age samang klai tong nai bin testimony ke mohai bo bin bawona asrakan nicely bin bawona bo man ke totra se sebi butan awai mangsi bin bawona bo thik thang ko nakare man ya awai bin condition tauni bage bo je poro charai ma ko dur nang tong ro apro bin bawo bina mano kerosin bole shokkan se bo sarai saimia bina ma tutini apok tei usubida kan se bo tor abang tei mutu mana jolir asang jolir asang khachang kari khansa bolak to ma bible porikha bible nakar man komos finally bo je pro bini master dikir paikya graduate na saka bo yaso sumune shuri kansa ko kaito man phandro de an babno nakar na je sarigo dino bo nakar khabin babno asake tongthokkan so khumbar permahai perkha nini laibo awai nung manai freely forgive sin churai Jesus Christ is me freely nakarka omno sarandi desai mandi number 4 ke live with no regret by ketang datong regret tang de nini langmo sini lang podre potri phane regret umar to ho amnon nang saina kokhomo se there is no point to holding on regret ning regret no ni ya ko sabo ni bukhau sabe kon lap rui it is useless abana khibidi abana bising sabe tetoni nang abana yakni yokti in sa nangabon kimans dino sachunga ang samane am brong ni hai bin babang ti tong hai regret no je per khirwana na apna joyful living tong phayon nai takro bokrok number 5 point kanke application kanke negative thinking no phoboi positive thinking no disadi
negative thinking no phoi positive thinking no disadi belai ke practical ni ko mangkung ni ko omono ang jorawaman khangke ekise extra subject ke positive thinking ni message rawana tang tini isesa hopri thangan nangkung man jorana tamni bagai kok haise ngimano okok hoito nini yatiko chorpama hai parnai ngimano kaitor sungno makon phiogui ranai sini Christian life sini sago gabang sin saksago gabang ma denomination Kristo dakobo ko mothara on negative the positive এবং negative thinking ne overcome only man ki balika positive thinking ta ma ka positive thinking abang ke just thinking good kaham tei no kahamang wan soi tong mani wan suk mani abang no positive abo te chini langmawo nukhngo mothawo joy eba tongtongma tu sono ulta wan suliya positive mane buchimao understanding o tui khao kaham wansu khuk tui kaham kok sajo hambairu that appreciate klai bunyo tola khen mukya bunyo tola klanya naya bunyo lachirna naya bunyo hanya ke saya abono positive negative ketamo negative thoughts negative thought demises your brain that nin ability ni thinking no tola klait lang negative thinking is our enemy negative thinking our enemy arisibo sumudero bo hanyase dekashako the dangerous power of negative no saiman negative ni dangerous power no saiman ta khoro negative man tama ulta eba kekhek kewam suman abu no negative alam mago kabangma positively tongan kok sumut rongo ang kihisa nok betporion khnati Colossians chapter 3 verse 1 to 3 tamsaka since then you have been raised with Christ set your heart on things above Kristo bai norok di sajakaba norni bukhano kusuk phaising tuidi where Christ is seated at the right hand of God Kristo jisugo kaito ni yakran bakha asukjago set your mind on things above not on earthly o samsam ni bakha naitugui lengai ta tongdi haingai kusuk bakha se naishti omono bang tau channel jora kri ulo omon ti sabjak ya sawan omo bai kebang ma sangya parikora kusuk bakha naisige bai wansige bai sang Khatri tong to be near. Proverbs chapter 3 verse 4 let love and faithfulness never leave you. No hamjak mo tai faithfulness oitu krak abo kono din yakra thangtang bind them around your neck aronin totrao sa khachina din so kananya di then you will win favor and a good name in the sight of God
and May. I can Subrain Bukamo, the Borok Bukabo, Munga, Manano. Ephesians chapter 6, verse 18. And pray in the Spirit on all occasions. Polabake, surely be back, Jorawono, with all kinds of prayers and requests with this in mind. Bakabake jot the prayer, Koimung surely be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sudo sakni bagasimia, jot to kaitun porong bagino, suri mana the surely. Rom chapter 8, verse 28. Kogbrowai. Chwng Tongthokmano kaito bebagono bono hamsak nairobai baksa kaham liwagi samong klayo. Po khasabai ringmani a bororok bai baksa kaham liwagi samong klayo. Kaito bosong joto baksa samong klayo. Joto Christian, joto denomination, joto kaitin bro. John chapter 13, 34, 35. Ang norok no hai hnui ketal khe dagyo. Norok ising norok hamjak lai di. Ang norok no hamjak ma hai. Norok bo hamjak lai di. Hake norok ising norok hamjak lai ma tongke. Norok ani sagri hnui joto no sawi Mannai. Sini hamjak lai no se o sungsar sungno bini saguri ni sawi Mannai. Sini bisung hamjak lai makrui hena pena klai hongang ke sung bini saguri henai sini jagla. Poin no because tuidi te suidi. 2 Corinthians chapter 13 verse 12. Norok ising norok takuk henai motum sulai kapang dalai di. Norok ising norok takuk henai motom sulai kapang dalai di. Kapang takuk di pokok jong. Belai ke nangkuk mani ko oroi elom bagus semua sakar sung unglang no bekau tama dorka. Kok tamo bukan yang kisah lain sawan. Negatif ni hanya tamo kake hanya ke sama ni bemar hanya wo tak hopsa di omosan osong kema hanya sai tongthokmai tongthokui hanya sau je tongthokjago aku seperti samung ni ka kaisa borok ni kaisa motha abon bagay no obeban hote sanjok nang nai kok na thong ever you must butango ta khop sakti kok na thong abo samani rosau Ratal ke kok samani nang nya abu belai rosau nung rosta saja lagi sanai sai tongta tai sali sorry anggarak baksa no phola katha aitang ni pano phola katha ko nai mia mo saya ni sajak pano te bose ara thangnai baksa no phola katha poriskar sable sama hame klai tomero haipno mani mia tam bagai oh hanya sama ni tomong amorok bibak mon kata busuai abo teu se busung ngong kornai kiri masih sangai awan bagai naseng jora jero sina hanya klai ni hanya sama bai hanya tongma bai naislama bai seng dangerous Christian honjago dangerous Christian dong itang mo jonahati je pro nang buku kulogano nang ya hanya sana jangan nang sak abang tei kung sugoi tongan nang police yang jaga kaitun pola bakal police yang jaga ame pol saka dog parking rok bai sui hai ke pumer bai huske tonai ning ba ang awa hai sogoi to kapan ta ko ko hai nyai seng khu motom nai hai bupang thai khu motom bubar hai thai tan bagi oh hanya samarong negatif aw kasi cancer hai si e babu corona virus hai si
negative talk haimya samaro haimya samung tangmaro situtui abri ba coronavirus hai chini Kriston bising tibo haimya samung tangjang situtui sal ketang sengkhial manar lagi kapan takho koro chini mokoni polno sengma kibilanya ani rangsak ni takho koro jora tong ni katebo salai makmo awsako rangsani Kristo takho boko nai kanai tong nai sikla sikli jarai kanai okra sakra ani kising halo motani takho boko motani yatong ani rangsak ni thuini takho boko tahu last ni kasih point saya nak pada soalnya jora tangi dong kabar. Maka point number 6 application ni kau menimung notoi saya mandi. Tai menimung ni tongthok eba joino tui buinobo tundi. Tai apa ni bagai samong klai eba ministry klai. Tahu ni bagai menimung lauta abong kakaisa a key ingredient is a joyful life abo musono saka mosla by podri pros homoso bolmahai kas ingredients abo sin life ni Tongthokmano amahai kapang tato ko tapi kabang masong nugu tungo kanai tungo tabuni yutro na kabang mo bororo tongtono bagay drugs naman tongtono bagay sa tamboy cha abot to sa imanya jorazro dol bondoro baksa klay bahing kango saimani tibong ikango tabuk tamong je sana na akot no tangke drag samani nang mani samana abroki sungsogya tongtoto no my friend and kapang bersarok takho bokoro aya drag sai sengmani manya sai mani sengno nono lengna se nango lengna saru Traksai lengna senango, kapna senango, kokna senango, tekto se penango, soitano se wahulru, soitan tebo kaham rokno romyo. Apa ni bagaimana, my dear youth, draksau ni tanjati, ya kati. Kristo ya sakti. Draks jago Bible nanti. Mothao kakham baithang di. Kaham lama di hindi. Sakaham sadi, fruit sadi, pol pokra sadi. Abhay nung masamar kibi sudi. Amos a joyful life. Draks ay mohangili kun never Tongthokmano. Abo menakni life se kapang ni animai dear boys and girls. Jesus saka Matthew chapter 77 Sunday hakinorok Mannai natukti hakinorok nai dugar budi hakinorok phio birozak nai nini bagai jot tani bagai. Jeremiah chapter 27:32 saka I am the Lord the God of all grace. Is there anything too hard for me? Ang se jotto mo te atini kaidor aramo haitro tongchang klaimya. Yes. Bosono bigbak so dukhoni yakni kattu bo uddar klaimya sono joyful life diman. Bin bakhak sang matana. The joy of the Lord is my strength. Mosasali. The joy of the Lord is my strength. Sobrang Tongthokmano sa fa Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah ni jorago kabang ma bororo tapol tangka. Porong kai jeng kok bu khnalia. Piu pi le lia. Piao je pro osai
elamba khulukui porikha borong kab laikya botok lai laikya te borong kaitono khulum laikya misha tai Nehemiah hain saka the joy of the Lord is my strength, the joy of the Lord is our strength. Kaitoni tongthok se sini phan khapan ta ko pukho ang jora joro believers church ni no kaiton hamin maro sing no khataw sini homo prayer no ko altar hai ji contest na mai charai konai poribaro kaiton bagai achuk thayung lune kholomani tesori na au belai meaningful sing bibak jaga tong sori man ko kore phiaba subrai ni khulna lagai bin kaisa jaga no ko ji conteke je kon no khami phanong to aba meaningful to sin busaro subrai ni khulna ni joyful life to amo kaisa lama ni ang putok lai kama Christian jibono soina no sing saimano kaito no subrai no khulna ni agyan knowledge kisa kamai to ka ang tewa se topic ba abon tisaw de kok lai se ka mo se som subrai no Nehemiah ni chora chapter 8 to Israel da for bono khulna hai sin no ko so khulna ni active environment claim amna ka home of prayer believer is chansar so ka tabu altar hai bedichi contest nama aro cross tong kaisa candle yang kaisa te Bible bas aro elambang alka Bible nai purio tai liturgy nai aro kise sarap sa te surim butang to belai nai to siklaro ya so sung payo besa serain simno no ko baike kaitino khulum nai baksa ba Christian kaitino baike khulum nai abono tabu sai manja lama manja ang hamero sin metro plitano bom haya pari sintan toka o kok thi de ba Kristoni ni nukuni bokrok poso bokrok ke bini ekta environment bono khulumani sangstam te de ba jara jara sung altar ga wam se ru om tamo om haya haya abo na ko manis ya phango ba bhain to Revelation chapter 4 abo sukna hatu tono hadna asuk thain to angolom ti clear clear no hoyto tabang kok samne clear angla jai hok tobun no kong kaisa khushi ke to lain suwen khulmani on Nehemiah chapter to phaisang kong kisa saka Nehemiah chapter por di nongti hamari manano ang just guide pe lawo pano ber ka to kasi kok takor kok per no saka okok sini dopong sajogo ma korike dunia khacha kore bufa korike anke te kaisa khak dunia kore piaba an kokamos ma pha kore panungto jishono nungman khangke o tongthokno nungman khangke nini bagai dunia otonai sukna habotonai muduna dok bangla kan kaisa ke khamchago jar kore jisu ase koto anand kapang ni taku bukro ani rangsak ni Tripura Hassan taku bukro Bangladesh ni ani rangsan taku bukro Mothani rangsan taku bukro sikli okra zakra cerai kro Tongthokmano te tisande Tongthok di kaitor no te sungsang te ya kaitor ni mongno sungsa saklai aw kaisi brainang ko dan kaponi takok te ko so hai nore malai pinai nai sing tongdi an pai suri tongdi an nong mari suri tongai sok na hani subrai no khak song te kha tok thong thong bin tok thong tong lu ko tok thong nong ni life joyful life ni tok thong God bless you blessing